Davant ma revadro an tin hame. Pa vez question achan an trao piwa revadro. Mam nun occupé deus neran. Am zad verze a gebrenne. Vi lont verze am zad verze a ma vis de breno de hen brenne. Ah ja. A mam nun occupé deus o patimoni. Fos mat. Den po just o piz os kuit a Israel a Perel a tro mos a doen gato Israel de tot. Ja. La de pa verze trao an achan vigero davant. Ah ja. À peu près partout loisir. Oh ja. Quasiment partout là. Israel nehen da batoni. A pa vez an la kom da brenn trao, pe da kas ar vugal da skol, pe piwa gemer a decision. Fos mat mzad hins po pret a hele ma ha viz o drolon wai. Har gavam vizivuner vugal. E oui nu a notre skol. Me gazi me mam chan nom tu bi pel o skol. Beo an bazan lum nan ren per kilomet vi daoudon mez abrit o Mittenbergon. En o per kilomet o adret. Me an ba Maël-Carhaix an dim beo an bachar zan gaz po naz o am tri Berbourg. Wachid 2 kilomet no kapel. A viz gezi o adret. Dermat. A rien an ted eus pel viz un pensin. Petamant hanter pensin, chomet zeb o lein a zigas e o berg at e bao. An toa chur. A viz trempozoum de Christi. A res an tri deus nos de gousk bim nos. Ja, ka ba Maël-Carhaix a mam o 2 skol bras na mers. O bientu ba skol. Trin 2 skol. Ja, den fistel den lei. Ja. Per skol am absent bi vir me o mem mo vel vir botet. 2 skol laik a 2 skol velin. Ja. Tede, de peste lin nu bi kasselon. Me ba hom ensemble. Ba 38 km skol. A ma foto am was. Nun kwa hemont dapne. Den var lef forget. Ah ja. A ma me skol be was. A so tryn la so be. A ma hen wa foto sam kanima. Mom do a tregen wa foto notter to mel. A blam ham te be o gulton. A reel ham so be o vi o vish. Nuske bi e zeba Maël-Carhaix jams. Ham be o gulton dat noem me skol. O he so bon garçon hadi. Ja. Aga wan hond leta ja wan ba skol wan mit dola. Non, o bla hanter. In pensin. Met o verpen. Met dudo bazan lum ba mer. A goudron wet pat o blad zo de ger grisnen. Non dus o blad ma ge wat bret. A goud ma be o viskrit. Benen o neo gwaskwa. Aga gouzinen pe o am deut de diavel zanek. Am o mwed vem lata ba hom ansam di dan re binvitch. Notre. Aga an velein revre o bern. A dis mam na gal kod an pet a dim vi e ru na kret tri besor hen kimer vi e ru de go a ferm. An a tapen hen mal fos mat, me nen wa dau bi kas an de dir velein da skol. A deus an mon mus get tri skol. Ma mus bi get per, ma hat question wank bi pa voten chom. Nen zo a vin mwet tri da loar. Pege du chom ba skol. Ma hat milar mus ke ge met tri blanc do bientu la zi. Me trem per blanc mus get skol. Bijou an a rosan deus an vugal, ben wa dawaden bichoum pa dir. Rhampless mi ne oam deut e dier koulas, blaiz la notega a do un. A sa tu an mevel oa gant da duf. An mevel zo vi kam dut pad, ja, just ma had 44, 45 pe disse. Pa fin 45 mi ma tap da relève. Me ma rhampless non. Loge de viche a mevel. Mevel loge us a hirsk. Ma gant mus a hirsk. A vis tom wagon. O lehet pel. O duel viz nan avek vel brom neuske me plein. Pe ber mers viz o lehet pel, ouais. Ja, pel poustières. Viz o re hon nies pa krez a duel. Viz a ma hens a zis brawart am tom war. Beun dut per mers non kontant e vel vize. A te peus bet kouske pa gole. Mi meus kous pa soas, ja. Ja, mi meus kous pa o hol het pel. Tian vichon da mitten best pas pe vize pa gamma ho tjerk. Mis bi kous us a herge ba tjerk koulat. Me bewa o mea o am banti us ba gam. Bel fin o da bi wet di dan do in las pa us a herk. Banti da gran vize re en tache tou. Tian yin vel vize, ouais.
Me us a hier a vichere veletje de oor. Un tamat di kerde pedim différence de pedim so. Us a hier a bagamontir. Toma hi us a hier. Un tamai mat.